Autokefalnost pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kontinuitet crkvenih institucija na našim prostorima, tretman vjerskih i kulturno-istorijskih dobara u samostalnoj i državama u čijim je granicama Crna Gora bila tokom istorije, pitanja su čiji se odgovori često zaobilaze ili pogrešno tumače. Podsjećamo na opšte poznate istorijske činjenice i dokumente koji ih potvrđuju. Autokefalnost pravoslavne crkve u Crnoj Gori je neupitna. O njoj govore brojni istorijski izvori i dokumenti, pa i onaj koji je označio njen nestanak. U tomosu Vaseljenskog patrijarha Meletija IV. I Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije u Carigradu od 19. februara 1922. godine kaže se da je teritorija kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca obuhvatila i eparhije koje su do tada bile pod upravom patrijaršijskog Vaseljenskog prestola. Pored toga, u granicama ovog Ujedinjenog kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca ušle su i autokefalne pravoslavne crkve, Karlovačka i Crnogorska, kao i dve dalmatinske eparhije, Zadarska i Bokokotorska. Ovaj prevod tomosa objavljen je na strani 30 spomenice o 50-godišnjici vaspostavljanja Srpske patrijaršije, Srpska pravoslavna crkva 1920. do 1970. objavljene u izdanju Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u Beogradu 1971. godine. Ukidanje autokefalnosti pravoslavne crkve u Crnoj Gori i formiranje nove crkve bilo je politička odluka, što govori i uvodni pasus tomosa. Sveta crkva, uređujući i obavljajući sve kako treba, a radi nazidavanja, smatra da je i ovo svojstveno dobrom uređivanju i kanonskom poretku, da podešava i uređuje granice crkvene uprave prema političkim promenama koje se dešavaju, ukoliko je to dozvoljeno svetim crkvenim zakonima, kako bi se upravljanje crkvenim poslovima vršilo bez teškoća i sa celishodnošću i kako bi od toga proizilazila veća korist za hristoimeni narod. Princip jurisdikcije crkve u granicama države objašnjen je i u udžbeniku za srpske pravoslavne bogoslovije Crkveno pravo, autora protoprezvitera Stavrofora Branka A. Cisarža, koji je sa blagoslovom patrijarha Germana štampan u Beogradu 1970. U glavi 6, Organizacija Srpske pravoslavne crkve, na strani 113 piše: Sledeći 17. kanonu 4. Vaseljenskog sabora i 38. kanonu Trulskog sabora, da razređenje crkvenih oblasti sledi razređenju državnom i građanskom, sazvana je 31. decembra 1918. godine u Sremskim Karlovcima pod predsjedništvom arhijepiskopa Beogradskog i mitropolita Srbije Dimitrija, konferencija episkopa svih pravoslavnih crkava u zajedničkoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. U kanonskom pismu Vaseljenskog patrijarha od 24. februara 1922. godine, a čiji je prevod objavljen takođe u spomenici Srpska pravoslavna crkva 1920. do 1970. Na strani 33 Meletije IV. Pojašnjava da je tomos Srpskoj pravoslavnoj crkvi motivisan prije svega praktičnim razlozima, da je donešen bez odluke Vaseljenskog sabora, ali sa uvjerenjem da će se sa njim saglasiti i ostali patrijarsi. Posavetovavši se i o tom pitanju po dužnosti sa našim svetim sinodom, pohvali smo želju crkve i države i priznali smo korist koju pravoslavlje može imati od takvog uzdignuća, a način postupanja našli smo da je u saglasnosti više sa crkvenom ekonomijom, oportunošću, nego li sa preciznošću kanonskog reda, jer za unapređenje koje od pomesnih svetih Božih crkava na stepen dostojanstva patrijaršijskog potrebna je odluka Vaseljenskog sabora, kao što nam svedoče primjeri otaca. No mi, imajući u vidu više samu želju i cilj i poštujući pristanak koji je unapred dat,
sinodski i u ime naše svete crkve, a želeći pre svega da što više i više umnožimo radost pobožnog srpskog naroda koji je od Boga pomilovan, mi se od sada već pridružujemo koliko nameri, toliko i aktu svete srpske crkve, uvereni da će se u svoje vreme saglasiti s nama i ostali najblaženiji patrijarsi. U tom dokumentu, koji obiman ima više stranica, patrijarh Meletije i sinod Vaseljenske patrijaršije jasno navode motivaciju za izdavanje tog tomosa. Motivacija je bila isključivo politička, to je i napisano u tom tomosu, jer se karta Evrope u političkom smislu promijenila. U to doba nestaje Austro-Ugarska, pa Karlovačka mitropolija dolazi u sastav nove države. U to doba nestaje Otomansko carstvo na teritoriji današnje Srbije, pa Srbije i neki dijelovi prisajedinjuju se novostvorenoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Meletije IV. Sa sinodom konstatuje tu činjenicu da je izdavanje tomosa posljedica izmjene granica i političkih prilika na Balkanskom poluostrvu. I upravo iz tog razloga on konstatuje da 3 autokefalne crkve postaju jedna crkva i dio Vaseljenske patrijaršije, 2 eparhije koje su do tada pripadale Vaseljenskoj patrijaršiji, postaju dio nove crkvene organizacije. U savremenom domu veoma mnogo češći slučaj da granice crkve se podudaraju sa granicama države. To je prije svega iz razloga jer je pravoslavna crkva ne samo vjerska, već identitetsko-kulturološka organizacija i ona je uslijed toga oblikovana u granicama države. Da podsjetimo, u katalogu autokefalnih pravoslavnih crkava sintagmi iz 1855. godine, koja je objavljena po odobrenju Carigradske patrijaršije pod rednim brojem 9, nalazi se Crnogorska pravoslavna crkva kao autokefalna ili samoupravna crkva. U Ustavu Svetog sinoda u Knjaževini Crnoj Gori iz 1904. godine u članu 1 stoji: Autokefalna pravoslavna mitropolija u Knjaževini Crnoj Gori kao član jedine svete katoličanske i apostolske crkve, kojoj je pastironačelnik i glava Gospod i Bog naš Isus Hristos, čuva i održava jedinstvo u dogmatima i kanoničkim ustanovama sa svim drugim pravoslavnim autokefalnim crkvama, i ovo će jedinstvo ona čuvati i održavati do vijeka. Ustav Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine, član 40. Državna vjera u Crnoj Gori je istočno pravoslavna. Crnogorska crkva je autokefalna. Ona ne zavisi ni od koje strane crkve, ali održava jedinstvo u dogmama s istočno pravoslavnom Vaseljenskom crkvom. U dokumentu kojim je označen kraj postojanja autokefalne Crnogorske crkve, zapisniku sa izvanredne sjednice Svetog sinoda održane 16. decembra 1918. piše da je donešena odluka da se nezavisna Srpsko-pravoslavna sveta crkva u Crnoj Gori ujedini sa autokefalnom pravoslavnom crkvom u Kraljevini Srbiji. I u zapisniku se ne spori njena autonomija, iako se nazivu crkve u Crnoj Gori dodaje prefiks srpska. Rješenje utemeljeno na odlukama nezakonite Podgoričke skupštine donešeno je također nezakonito. Potpisala su ga svega 3 od 8 članova Svetog sinoda, a crkva je prvi put nazvana srpsko-pravoslavnom, dakle tek nakon Podgoričke skupštine. Autokefalnost Crnogorske mitropolije ne spori ni dr. Rajko L. Veselinović, koji u pomenutoj spomenici o 50-godišnjici vaspostavljanja Srpske patrijaršije na 13. strani u tekstu Ujedinjenje pokrajinskih crkava i vaspostavljanje Srpske patrijaršije kaže: od tih crkvenih organizacija bile su samostalne, autokefalne, Beogradska, Karlovačka i Crnogorsko-primorska mitropolija, kao i 2 eparhije koje su do tada potpadale pod upravu samostalne Bukovinsko-dalmatinske mitropolije. Autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve naglašena je i u pomenutom udžbeniku Crkveno pravo Branka A. Cisarža. U odeljku Faktori autokefalije pod A, pravi faktori autokefalije, na strani 98 stoji: poslije Prvog svjetskog rata 1920. voljom Majke crkve i episkopata 3 autokefalne crkve, Kraljevine Srbije, Karlovačke i Crnogorske,
i delova crkve Carigradske, Bukovinsko-dalmatinske i autonomne crkve u Bosni i Hercegovini ujedinjene su u jednu autokefalnu srpsku patrijaršiju. I u ukazu regenta Aleksandra od 17. juna 2020. objavljenom u Glasniku, službenom listu Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve broj 1 od 1. odnosno 14. jula 1920. navedeno je: ujedinjenje svih pravoslavnih crkvenih oblasti u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca, a naime Arhijepiskopije Beogradske i Mitropolije Srbije, Arhijepiskopije Karlovačke i Mitropolije Srpske sa dalmatinskim episkopijama Dalmatinsko-Istrijskom i Bokokotorskom, Arhijepiskopije Cetinske i Mitropolije Crne Gore, Brda i Primorja. Arhijepiskopija je najveća moguća autonomna jedinica unutar pravoslavne crkve. Stoga ne treba da čudi da imamo razliku između ukaza o proglašenju Srpske pravoslavne crkve i Tomasa Srpske pravoslavne crkve, gdje u jednom političkom aktu se kažu oblasne crkve, dok u drugom crkveno-kanonskom aktu se jasno je naznačeno da se radi o autokefalnoj crkvi. Jer ta arhijepiskopija ne mora da bude autokefalna, ali na slučaju Crne Gore ona je bila. Iako Srpska pravoslavna crkva za godinu osnivanja smatra 1219. država Srbija joj priznaje kontinuitet sa pravnim subjektivitetom tek na osnovu dokumenta iz 1836. godine, kada ta crkva nije bila autokefalna. U Zakonu o crkvama i vjerskim zajednicama objavljenom u službenom glasniku Republike Srbije broj 36/2006 u članu 11 piše: Srpskoj pravoslavnoj crkvi priznaje se kontinuitet sa pravnim subjektivitetom stečenim na osnovu načertanija o duhovnoj vlasti, odluka Narodne skupštine Knjaževstva Srpskog od 21. maja 1836. godine i Zakona o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, službene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 269/1929. Načertanje o duhovnoj vlasti iz 1836. godine, koje je priznato aktuelnim zakonom o vjerskim zajednicama u Srbiji, je volja zakonodavne vlasti u Srbiji. Dakle, zakonodavna vlast u Srbiji nije bila dužna, odnosno nije imala obavezu da poštuje bilo koju istorijsku činjenicu ili istorijski dokument. Ona je po svom nahođenju, vjerujući u neku tradiciju, a ne u pisane norme istorijske činjenice, donijela odluku sa kojom je Srpsku pravoslavnu crkvu u Srbiji povezala sa jednom odlukom iz 836. godine. Treba jasno reći da 1836. godine, kada je donijeto načertenje o uređenju crkvene vlasti, Srpska pravoslavna crkva nije postojala kao autokefalna crkva, ona je u tom periodu 836. godine bila autonomna oblast u vlasti Vaseljenske patrijaršije. Autokefaliju Srpska mitropolija, koja se tada poklapala manje više sa teritorijom Beogradskog pašaluka, imala od Vaseljenske patrijaršije autonomiju, a autokefaliju je dobila tek krajem 19. vijeka za vrijeme mitropolita Mihajla Jovanovića. U bogoslovskom udžbeniku Crkveno pravo u izdanju Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve iz 1970. u glavi 6 Organizacija Srpske pravoslavne crkve stoji: tek oktobra 1879. godine je proglašena autokefalnom, nezavisnom, samostalnom, samoupravnom, ravnopravnom u svemu sa svima ostalim autokefalnim crkvama sa rangom mitropolije. Dakle, ukoliko je zakonom priznata veza neka između dva pravna subjekta, onda pravni subjekt na kog se odnosi to zakonsko rješenje ima pravo da do tog datuma crpi i prava i obaveze subjekta čiji je naslednik. Prije toga, ukoliko smatra da ima neko nasljeđe ili neku pravnu vezu sa subjektom prije određenog datuma, u konkretnom slučaju 1836. godina, on ga treba dokazivati, ali ga nema a priori u zakonu definisanog kao potvrđenog. Država Srbija u Zakonu o crkvama i vjerskim zajednicama ne pominje kontinuitet Srpske pravoslavne crkve prije 1836. Nacionalne ideologije konstantno pokušavaju da prave kontinuitet. I to nije
neobično u bilo kojoj evropskoj zemlji. Za to postoje elementi ili ne postoje. Obje oblasti su bile autonomne oblasti unutar Osmanskog carstva s jednim velikim razlikama, što je Crna Gora već u tom trenutku bila priznata od strane velikih sila, govorimo prije svega o Ruskoj carevini od 1841. i o Austrijskoj carevini, dok su sve do 1867. godine osmanske trupe bile stacionirane u većini gradova u Srbiji. Opet podsjećamo, u katalogu autokefalnih pravoslavnih crkava Sintagmi iz 1855. godine, koja je objavljena po odobrenju Carigradske patrijaršije, pod rednim brojem 9 nalazi se Mitropolija Crnogorska kao autokefalna ili samoupravna crkva. Ni u jednom dokumentu do 1918. godine u nazivu pravoslavne crkve u Crnoj Gori ne stoji prefiks srpska. Imovina kojom je raspolagala crkva kroz istoriju Crne Gore pripadala je državi, bez obzira na to kako se ona u tom trenutku zvala i u kojim granicama se prostirala. Najmarkantniji dokaz je opšti imovinski zakonik Knjaževine Crne Gore iz 1888. koji u članu 719 kaže: nepokretna dobra pravoslavnih crkava i manastira ne mogu se nikako prodavati ili inače ustupati bez naročito dopuštenja državnih vlasti. Kako je jedan od opštih pravnih principa da vlasništva ne može biti bez prava raspolaganja, jasno je da je država, a ne crkva, u Knjaževini Crnoj Gori vlasnik vjerskih objekata. Jasno ćete vidjeti u samoj odredbi te imovinskog zakonika koji je napisao Valtazar Bogišić, da se u Crnoj Gori nije radilo o imovini pravoslavne crkve, odnosno institucije pravoslavne crkve na jednoj teritoriji, jer bi u tom slučaju norma glasila imovina pravoslavne crkve, jednina, a u konkretnoj normi radi se o množini, što znači da je tadašnja i tradicija i zakonodavna praksa ukazivala da svaka pojedinačna crkva, odnosno lokalna zajednica, ima svoju crkvu, a da ta crkva može imati i pokretnu i nepokretnu imovinu. Nadzor na tom i pokretnom i nepokretnom imovinom imala je državna vlast, jer je upućivala da otuđenje takve imovine ne može biti bez dozvole državne vlasti. Najbolju potvrdu toga možete naći i u zakonima koji se tiču financija i Knaževine i Kraljevine Crne Gore. Obje državne tvorevine donosile su zakon o budžetu, kao što ga i danas Crna Gora donosi, i u zakonu o budžetu iz zadnje godine 1914. kada je donijet, jasno se vidi da država odvaja za manastire i crkve, za njihovu izgradnju, za njihovo održavanje, ali se jasno vidi da višak sredstava koje crkva prikupi moraju biti uloženi u državnu kasu, što znači da crkva u Crnoj Gori u ma kojem organizacionom obliku nije imala potpunu samostalnost u finansijskom i u imovinskom smislu. U zaključcima Skupštine glavara održane na Cvijeti 1868. godine, a koji su štampani u Orliću, godišnjaku crnogorskom za 1869. uprava nad imovinom Cetinskog manastira predaje se mitropolitu uz obaveznu kontrolu vlasti, što će biti obrazac koji je primjenjivan i na svim ostalim crkvama i manastirima. Zaključeno je, međutim, još i ovo, da se ostatak prihoda predaje na dobit u sigurne ruke, da odbor senatski, kojem će se narodna blagajna povjeriti, pregleda račune manastirske svako 3 mjeseca, da besposredni odgovornik za dobra crkovna bude isti, mitropolit Ilarion, ili drugi koji bi ga naslijedio, i na posljedku da glava crkve pod nikakvim izgovorom, bez znanja vlasti, ne može ništa kupiti, prodati, promijeniti ili darovati od onoga što crkvi prinadleži. Prilikom prodaje manastira Majine Austro-Ugarskoj vidi se da su ugovor koji je sačinjen u Kotoru, a čiji je prepis objavljen u zborniku Crnogorski zakonici iz 1998. godine, iako je Njegoš bio vladika i vladar Crne Gore, morali potpisati i crnogorski glavari, što svjedoči da crkva, odnosno njen poglavar, nije imao neograničenu moć raspolaganja imovinom. Sličan odnos države i crkve nastavljen je i nakon formiranja Srpske pravoslavne crkve. U zakonu o Srpskoj pravoslavnoj crkvi donešenom 1929. godine
koji je proglasio kralj Aleksandar I, a koji je objavljen u službenim novinama Kraljevine Jugoslavije broj 269/109/1929, u članu 2 piše da crkva samostalno upravlja imovinom, ali pod nadzorom državne glavne kontrole. U bogoslovskom udžbeniku Crkveno pravo na strani 195 stoji: premda je crkva od 1929. samostalno upravljala svojom imovinom, član 2 Zakona o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ipak je njeno materijalno poslovanje potpadalo pod nadzor glavne kontrole, član 2 Zakona o glavnoj kontroli. Crkvena imovina je imala mnogo oblika u Kneževini Kraljevini Crnoj Gori, prije svega zbog načina kako je stvarana, jer nije isto bilo posjedi Cetinskog manastira i lokalna crkva u plemenu. U najvećem broju slučajeva crkvena imovina je bila prije svega plemenska, jer su je plemena gradila, održavala, donirala, obrađivala i tako dalje. Jasno i nema spora da je status crkvene imovine u Kneževini Kraljevini Crnoj Gori i zakonski uređen, da je to državna imovina koja je data na korišćenje crkvi. Djelimično je promijenjeno u Kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca, odnosno u Kraljevini Jugoslaviji, gdje je crkva bila vlasnik imovine, međutim pod nadzorom države, što je značilo da nije moglo da se desi apsolutno nikakva promjena nad tom imovinom bez odobrenja države. Nakon 1945. godine sva crkvena imovina je pripala državi, odnosno čak i mjesnim zajednicama, da bismo nakon pada toga sistema dobili ovaj kuršlus gdje zapravo sada ne znamo je li imovina u vlasništvu crkve, određenih lica, sela ili tako što li reći. O odnosu države i crkve u Kraljevini Jugoslaviji najbolje govori i član 8 u kojem stoji da izbor patrijarha i eparhijskih arhijereja potvrđuje kralj ukazom, na predlog ministra pravde stavljan u saglasnosti sa predsjednikom ministarskog savjeta. U Austro-Ugarskoj, u kojoj je živjela Karlovačka mitropolija, sam car imenovao mitropolita, odnosno od 848. srpskog patrijarha u Austro-Ugarskoj. On ga imenovao nakon što bi mu Srpski sabor u Austro-Ugarskoj, koji su činili 2/3 laika, a 1/3 episkopa, predložio kandidata za mitropolita Karlovačkog, odnosno patrijarha srpskoj u Austro-Ugarskoj. Dešavalo se i da austrijski car ne prihvati predlog sabora, već da izabere osobu za koju je on smatrao i navodio u dokumentima da će se starati o interesima crkve, ali u skladu sa zakonima Austro-Ugarske. Tako je Franjo Josif i izabrao jednog od srpskih mitropolita, patrijarha Germana Anđelića, iako on nije bio predložen od Srpskog sabora. To je osoba koja je u Srpskoj crkvi ostala zapamćena kao dobrotvor i donator Srpske gimnazije u Sremskim Karlovcima. Kad je u pitanju organizacija crkve u Srbiji, odnosno u Kneževini Srbiji, također se treba jasno saopštiti da je mitropolit Beogradski bio pod vlašću svetovne vlasti, uvijek je bio ispod predsjednika vlade ili srpskog kneza. Simptomatično je, odnosno možemo reći najbolji primjer takvog odnosa je i činjenica da je Mihajlo Jovanović, mitropolit Beogradski, koji je dobio prvu autokefaliju srpske mitropolije na nivou arhijepiskopije Beogradske od Vaseljenske patrijaršije krajem 80. godina 19. vijeka, morao da napusti Srbiju pod političkim pritiskom vlade Ilije Garašanina i Obrenovića. Jedna veoma velika specifičnost pravoslavne crkve na prostoru Crne Gore je ta da su njeni mitropoliti uvijek birani u Crnoj Gori. Da li je to od strane zbora ili kasnije države. Hirotonija mogla biti obavljena ili u Peći, ili u Sremskim Karlovcima, ili što znamo kasnije u Petrogradu. Međutim, ono što je krucijalno i što je rijetkost u Europi jeste da narod uvijek bira svog vjerskog predstavnika kroz zbor ili kroz neke druge državne ustanove. Kad god pričamo o tome da je pravoslavlje ili pravoslavna episkopija ili mitropolija na prostoru Crne Gore dio nečega drugoga, veoma često se to izbaca i veoma često se to zaboravlja, jer to je ta specifičnost što karakteriše Crnu Goru.
U drugom odeljku udžbenika Crkveno pravo pod nazivom Izvori crkvenog prava kao izvori se navode božanska volja, volja crkve i volja države. Na strani 27 navodi se da volja države kao materijalni izvor crkvenog prava ima sporedno značenje, te da crkva svoje unutrašnje ustrojstvo reguliše samostalno, uzimajući u obzir samo božansko pravo. No, s druge strane, crkva nema svoje teritorije, nego postoji na teritoriji gde suverena građanska vlast pripada nekoj državi, zbog čega ona mora da uzima u obzir i da recipira odredbe stvorene državnom voljom i mora da ostavlja državnoj volji regulisanje svog spoljašnjeg položaja u državi, kao jednog od društva koje postoje na državnoj teritoriji. Srpska pravoslavna crkva je u matičnoj državi registrovana i djelatnost obavlja u skladu sa unutrašnjim uređenjem i zakonskim propisima. U registru Ministarstva pravde Srbije pod nazivom Spisak crkava i verskih zajednica piše Srpska pravoslavna crkva, Patrijaršija Srpska, sedište Beograd, Kralja Petra I, 5, ovlašćeni zastupnik, njegova svetost, Patrijarh Srpski gospodin Irinej. Na tom spisku su, pored Srpske pravoslavne crkve, još 32 crkve i vjerske zajednice koje egzistiraju u Srbiji. O tome da li su eparhije Srpske pravoslavne crkve registrovane u Crnoj Gori postoje oprečna tumačenja. To je pitanje koje se pokušava zamagliti raznoraznim potvrdama. Pravni subjektivitet svakog i fizičkog i pravnog lica stiče se odgovarajućem pravnom procedurom. Dakle, vi morate biti registrovani u odgovarajućim registrima, morate izdati potvrdu da bi postali pravno lice u generalnom smislu te riječi. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori nije izvršila registraciju u kojoj bi postala generalno pravno lice, već u određenim postupcima, obzirom da raspolaže nekom imovinom, dobija status stranke u postupku. Da li ćete se registrovati ili se nećete registrovati, ne mora nužno uticati na vašu aktivnost. Međutim, jasno je da ako vršite određenu vjersku aktivnost, vi morate imati i neku komunikaciju sa državnom vlašću, jer je politička teorija i demokratska praksa u cijeloj Evropi da ne možete živjeti, funkcionisati i djelovati van zakonskog sistema jedne sredine, odnosno države. Ukoliko to radite, na gubitku ste vi. I ukoliko tražite neko svoje pravo, vjerovatno će vam to pravo biti uskraćeno zato što država, odnosno zakonski sistem na jednoj teritoriji ne može prepoznati ko ste vi, kakvo vam je puno ime i ko su vaši legitimni predstavnici, jer se u tom slučaju, ukoliko niste registrovani, može prijaviti više lica sa istim imenom, sa istim prerogativima i država nema mehanizma po kojem će provjeriti da li ste vi taj ili je neko u stvari zloupotrijebio vaš identitet. Da li će se konkretno eparhije Srpske pravoslavne crkve registrovati u Crnoj Gori nije pravno pitanje. Dakle, ukoliko žele one to mogu, ukoliko neće one to ne moraju, ne može ih niko natjerati. Međutim, simptomatično je da se tu radi o jednoj manipulaciji. Srpska pravoslavna crkva se i u Srbiji registrovala na isti način, registrovala se i u Republici Hrvatskoj i jasno je da ako imate jedan isti subjekt koji se registrovao u dvije države u našem okruženju, u dvije države sa sličnom pravnom tradicijom, a ne želi to uraditi u Crnoj Gori, da razlozi nisu pravni. I po mom mišljenju razlozi da li će se registrovati ili se neće registrovati nisu pitanje prava, nego pitanje nečega drugog, po mom mišljenju je pitanje politike. Eparhije Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj su registrovane, a 12. decembra 2002. godine potpisan je i ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa koji su potpisali predsjednik Episkopskog savjeta u Hrvatskoj, gospodin Jovan, i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Ivica Račan. Članom 16 tretira se kulturna i umjetnička baština. Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj želi nastaviti služenje društvenoj zajednici i svojom kulturnom baštinom,
omogućujući svima koje zanima da to bogatstvo upoznaju, da se njime koriste i da ga proučavaju. Ugovorne stranke će surađivati u popisu i zaštiti baštine iz stavka 1 ovoga članka i brinuti se da ona bude dostupna građanima sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturne baštine Republike Hrvatske. Republika Hrvatska se obvezuje da će Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj dati u vlasništvo, ali ne i u posjed, sve matične knjige i arhivsko gradivo, koje je sada u vlasništvu Republike Hrvatske, a oduzeto za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, te se smatraju arhivskim gradivom. Matične knjige i arhivsko gradivo ostaju u posjedu u ustanovama kulture radi stručne obrade, zaštite i korištenja. U temeljnom ugovoru je propisano da će se registrovati i Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj izvršila do sada otprilike nešto više od 400 registracija. Dakle, tamo nema problema sa registracijom, iako im nije priznat kontinuitet sa bilo kojom ranijom crkvenom organizacijom. To je jedna stvar. Druga stvar je, koja je po mom mišljenju nepovoljna za Srpsku pravoslavnu crkvu, ali je ona na takve klauzule ugovora pristala, potpisala je, da dio arhivske građe i dio spomeničke građe, pokretne spomeničke građe, koji je oduzet u vrijeme komunističke vlasti, jer takav je termin u ugovoru, koji je oduzet u vrijeme komunističke vlasti od Srpske pravoslavne crkve, bit će vraćen u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, međutim to vlasništvo je, kako pravnici kažu, gola svojina, a radi se o sljedećem. Biće im vraćeno u vlasništvo, ali će posjed i korišćenje ostati Republici Hrvatskoj. Dakle, Republika Hrvatska je samo formalno vratila Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno dala im je naslov da su vlasnici, ali nisu ni korisnici, ni posjednici te imovine. Srpska crkva je u Hrvatskoj na takvo određenje pristala. Najviše sporenja na relaciji vlada Crne Gore Srpska pravoslavna crkva nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom statusu vjerskih zajednica izazvali su članovi 62, 63 i 64 koji tretiraju status vjerskih objekata. Vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore, koji su izgrađeni, odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine i za koje ne postoje dokazi o pravu svojine vjerskih zajednica, kao kulturna baština Crne Gore, državna su svojina. Vjerski objekti koji su izgrađeni na teritoriji Crne Gore zajedničkim ulaganjima građana do 1. decembra 1918. godine, a za koje ne postoje dokazi o pravu svojine, kao kulturna baština Crne Gore, državna su svojina. Vi bez osnova, bez obzira da li ste upisani, ako ste upisani bez valjanog pravnog osnova, nikada ne možete postati vlasnik. Može proći i 100 godina, ako nemate osnov koji je usmjeren na sticanje svojine, ne možete postati vlasnik. I ta odrednica je potpuno jasna da ukoliko i do 1918. ili ranije nemate osnov po kojem ste stekli državinu neke nepokretne stvari, ne možete postati njen vlasnik. To je princip koji važi još od starog Rima. Bez osnova niste mogli steći ni jednu stvar. Valjanost upisa cijenit će se prema dokumentima koji su priloženi. Ukoliko ste priložili dokument koji se može smatrati po vremenu nastanka kao osnov koji je usmjeren za sticanje svojine, onda nećete imati bilo kakvog problema. A sticanje svojine je i tada i danas i u buduće će biti rezervisano za privatnopravne poslove ili neke javnopravne odluke. Dakle, ukoliko titular prava koje je upisano ima osnov, bez obzira da li je to ugovor, da li je to ugovor o poklonu, kupoprodaji, da li je to neko zavještanje, da li je to neki testament ili je to neko zakonsko određenje, ukoliko je usmjereno na sticanje svojine, neće imati bilo kakvog problema da to i potvrdi, odnosno da mu svojina bude zakonito upisana.
Ovo je samo dio dokumenata koji potvrđuju nesporne činjenice o statusu i kontinuitetu pravoslavne crkve u Crnoj Gori i odnosu države i crkve kroz istoriju.